Thessalonica bi Klɛŋklɛŋ Wole Sane. Thessalonica ji Roma shikon le gbene ni achole Makedonia le mangulu. Paulo yato asafo shishin yejen beni eshi Filipi le se. Shi yebe kokra ni Yuda fo ele te shishile. Ejake amemin kla no akani Paulo le Kristo sane papale shemo le eha enahie yeje majambi nikula menya Yuda fo ajamo le hile. Eneha Paulo patu eshi Thessalonica kete beroa. No se bene ashe Korinto le. Eni nesheshe no keje enanyo Timoteo ni ikechuo ni lede ye Thessalonica asafo le iwo. Ehele no ni yano. Yejeme eneha Paulo ma Klɛŋklɛŋ wolole eha Thessalonica Kristo fo ile kone eke wo amehewale na eke sheji amemi. Edanyo moshin ya dafini atwale ya mehemo kayeli kesuomo le hiwo. Eka ya me boni ehishin eha beni eke ameyole ni sanjini ba asafole na ya Kristo ba ekon le hiwole. Eha amehito. Ani mokoni ehe Kristo no eyi. Shi egbo dani Kristo aba ekon le. Ena na no wala ni Kristo ke ba aba le eko. Ni mebe Kristo ba ekon. Paulo chwene no ewu ameka. Koni ameyano amekedio femu achu ameni. Bele amekemime Kristo ba ekon ni hie kanole. Wole minjra moine. Mimbote mo ye Klɛŋklɛŋ Yitso Klɛŋklɛŋ kuku. Eke shida ke yijemo. No ye Klɛŋklɛŋ Yitso kuku nije Enyɔ. Ka ata Yitso Etɛ kuku nije nyuma ke Etɛ no. Eke Kristo fo ajemba henga wo. No ye Yitso Ejwɛ Klɛŋklɛŋ kuku ka ata kuku nije nyuma ke Enyɔ no. Eke Kristo ba ekon lehe ni chomo. No Yitso Ejwɛ kuku nije nyuma ke Etɛ ka ata Yitso Enumɔ kuku nije nyuma ke Ekomie no. Eke na gbe ngawo no Yitso Enumɔ kuku nije nyuma ke Enyɔ ka ata kuku nije nyuma Enyɔ ke Enyɔ no. Eke enamue ji Yitso Enumɔ kuku nije nyuma Enyɔ ke Etɛ ka ata nyuma Enyɔ ke Kpaanyɔ no. Agbene nyaha woboa Thessalonica bi Klɛŋklɛŋ wolole tuwe. Klɛŋklɛŋ Yitso ngamo. Paulo ke Silvano ke Timoteo ma ya Thessalonica bi asafoni onyumo chele ke nuncho Kristo minle. Dromo ke hijola hanye. Thessalonica bi ashihile ka mehemo ke yeli. Woda nyumo shida yenye fe nye hiwo. Ni wofon nye tachi ye Solomon amen. Ni wakayo nye hemo ke yeli nuchumole kenye suomo modembole kenye hie nika wonuncho Yesu Kristo nole mi hie mi amole ya nyumo niji wochele hie. Eja aka nye mime ni nyumo sumo. Wole halamo ni ahla nyele. Aka wosane kwapele ba nyemo ya yuemo minkeke. Shimo ya mumo kronkron le hiwale. Kenomi mababa omi. Tamoboni nyelele. Noji boni wochon woba woje yenyete yenye hiwonle. Ninyele echomo meni kasio wo ke nunchole. Aka ni nyeka mumo kronkron mi mishe mo yuemo le mi. Ya mani hu baba o le mi le. Ni no ha nye chomo no kwamono nye ha me fe ni hio ya Makedonia ke akaya le. Ejake nye ngonu nchole yuemo leje ni igbesha. Je ya Makedonia ke akaya keke. Shimo nyehe ni nyehe onyumono nye yole. Ejijekete hefehe ni hia wo nuko ke motete. Ejake amediencha amegba wo Sane boni wo banyengo. Ke boni nyepale ke ja magan ahe ke banyumongo nye basomo anokwa nyumo hekan lole. Ni nyekwa ebile na eteleshi keje gbohin ate legbe keje nwen. Yesu ni je wo keje minfu ni baba le mile. Yitso Enyɔ. Paulo nichumo ye Thessalonica. Ejaka nye mime. Nye denche nyele ake nye ngonu wo bale efe yaka. Wona no momo. Ni afe wo neseni ani hu ye Filipi tamoboni nyelele. Kele wona ka ye wo nyumole mi ni wo kejaje nyumo sane kwakwale wo chonye chebele ateshiashi wo baba o. Ejake wo wiemo ke chomole
je shishiumo lo nyage mo nuchumo lo kutumpo meje shimo tamobani nyumo ebuwo ake wosake atusani kwakwale awo denle naka wo yo je tamomeni tawo asagbeme ahie shimo tamomeni tawo asanyumo nika wo twie kole hie ejake wo wie ko na dokomo wie mokopen tamobani nyelele ni wotoko hie jomo hela pako hu nyumo joda sefonyo asan wota o gbeme ahie nyan ye nyenwo lo me kokome ango che wo ye hegba aka wo fi o he agbo ye nyino aka ni Kristo bofo eji wole shimo wo hejo enyete tamoboni bi anye hiole de nje ebi dododole ni aka ni wosmonye jogba ne ke he wole wona hetwi aka je nyumo sane papale keke wo ka ahanye shimo wo de nje wo wala tete eji aka wo mensumonye na akpa eji aka anye mime nyaka yo wotole ke wodi megbomole akeboni afeni wakachon jachun omi hanye temoko hiwole nyonke shane fe omi chuni ni wasa omi njaje nyumo sane papale omi chonye nyedenche ke nyumo joda sefue ake wojenu oba enyeme ni nyehi onye yole atenle eye kronkron eja ni shamoko behi tamobono ni nyele ake wohie nyete mo femo tamoche hion ebi ni woyo wo chonye ni wo shaji onye mehu ni wo pa anye fa ake nyenya boni sanyumo ni chonye ke bale de nche imanche yeli ke nunyan le minle ene hewo ni wo hu woda anyumo shi ni wo fon le eja ake ni nyeni ne shanyumo wiemo ni nyenu ye wo na le no le nyemom le ake nyumo wiemo tamoboni eji hu lelenle shije ake gbeme wiemo ko wiemo na chuo hewale ni yenye hi onye yole nyemi eja ake nyele anyemime nyechomo meni kasi onyumo asafu ni yo Yudea ke Kristo Yesu minle eja ake amene hunu ni nyena yenye de nchenye mambila denle no amehu amena ye Yuda fo iladen amegbenu ncho Yesu ke gbalole hu ni amewawo yi amesa anyumo hie ni amekegbeme fe ye amechion wogbe hu ake waka wie wo chon je majinle ni ahera meira ni ameke wo amehe eshaile obonda shi ni mfule eni na ameke moshi Paulo she ake yasra safole ko shi wole anyemime ake ni wo kenyemi egla be kukuoko yena ni wona wo heye helomi gbefan shi je ye wo momomni he wole wake shepi tawake wona nyehie eko hewole wotawake wo banyengo mi Paulo mi tawake mabashikume keshi Enyɔ fe shi Satan chiwogbe eja ake namo jiwo hie no kamo lo wo mishe lo wo shan akekre e wonu ncho Yesu Kristo hie ye eba bele minle anije nyeni eja ake nye jiwo nunyan ke wo mishe Yitso Etɛ achu Timoteo kete Thessalonica no Wole beni wonye donle wokame ake ashin wokume ya tini ni wochu Timoteo niji wonyemi ke nyumo sonlo ke wana no nichuno ye Kristo sani papa le minle wochule neba wonye hewale ne sheje nyemi yenye hemoke yeli le gbefan koni ne kama ne hunu ne aka ha mokomoko mi gbugba eja ake nye die nchenyele ake oni kashin ha wo no njino eja ake benu okenye yole wokenye woto ake woba na amane hunu tamoboni ebami ni nyelele ene hewo ni mihu beni minye donle michu Timoteo ni mikele nye hemoke yelile ake aleno kalole ebakanye ni eha wodembe ni wogbole efe ya kalo shi agbene ni Timoteo jenyetem bawongo ne bagbawo nye hemoke yeli le ke nye sumo le hisani ke kai mo papa nye ke kai owoda le ke nye hwe ni nye hwio ake nya na wotamoboni wo hu wo hwio ni wona nye le hiwole anye mime wo mane hunu ke wo hejira mo le fe mi le hemoke yeli le eha wo mi ehye yenyehi eja ake keji nye fishi ye nuncho le minle
no la agbene wana wala he. Paulo danyumoshi ye Thessalonica bi la hewo. Eja ke me shida po wonye wokada nyumo ye nye hewo ye mi shefe ni wona ye nye he ye wonyumo le hie le hewo. Nyon ke hwane fe wo pa fa baba o ko ni wona nye hie ni wo ha nye he mo ke yelele ayemu. Shi nyumo ni ji wo chele dienche ke wo nuncho Yesu Kristo le aha wo gbe aja ke banyenwo. Ni nuncho le awo nyo bonbon ne hanye tekeno ke sumo ni nye ke sumo nye he ke me fe tamoboni wo hu wo sumo nyele. Boni afe ni hanye twi afishi ni hwamoko aka hinye he ye kronkron fe momi ye nyumo ni ji wo chele hi ye wo nuncho Yesu Kristo ke me kronkron le fe ababe le mi. Yitso Ejwɛ nye hiashi ye kronkron fe mo ke sumo mi. Na gbele anyemi me nye kase ya wongo boni sa ka nye banyeje na esa nyumo hie nye mi mfe na kan shi wo mi nkpanye fai ni wo mi wonye nga ye nuncho Yesu mi yake nye fe ni atake no fe chuchule eja ake nye lekita ni wo wonye ye nuncho Yesu mi le eja ake ena eji nyumo sumo na nin noji nye heche mo ake nye chi nye he keje adwama mbohi ni nyete mofemo alele denche ingale hiemo ye hichemo ke womi je ya kono hendomi tamoboni je majambi ni lenyu mole fiole ni moko akato enyemino na yelami ye Sane nemi ejake eneme fe Ahwoi toloji nunchole tamoboni woke enye woto ni woye hi udasele ejake nyumo chewo iha nyangemo ni chumo shimo ha hechemo hewola agbene moni kwa achon mo nele je gbomoko ikwa shimo nyumo nike mumo kronkron le ha nyele shino niko nyenye mime asomo hele ehia aka angmanye eje aka nyeje nchele nyumo echon nya aka nye sumosumo anyehe eje aka nye fiona ka hu nye ha nyenye mime fe ni yo Makedonia mu le fele shinwa mi nkpanye fai anyemi me akenye fe katake no fe chuchule ni nyekefia oti akenya ahishidio ni nyekenye he aka wo me asajiami ni nyekenye ni jin achuni bonu wo nye kitale koni nyejimba afe me ni yo sele fel ni noko aka hianye bohi ke he kanloy ye nunchole ba belemi shi anyemi me womi nsumo ake nyele meni ewola hisane koni nyaka ye nkomo tamomene hwe ni behie no kamokole eje ake ke wo hie wo yu ake Yesu gbo na eteshile bele na kan no nyumo ba chon Yesu no anwomeni ewole hu afata ehikeba eje ake womi nke nyene ye nunchole wie mo na ake womeni wo hie kamo ni wo ba hwe nunchole ba bele mile wo chon mene ewola hie eji ake le nunchole dienche ba klekeshi kaje nwe ya oshebomni ni nwe mbofo nukpa gbe ke nyumo tetremantre mingbe ni gbohin ni yo Kristo mi le chuchu ba teshi no sele wo meni wo hie kamo na ehwele ashawo ke amefe ye atatu ya minke ate nunchole pemo ye koyomi ni nakan wo ke nunchole aya hishida no hewole nyeka wie mo ene asheje a nyehemi Yitso Enumɔ nye sa nyehe nyeto anunchole baale shi anyemi me no niko gbin le ke bela hele ehe hia ka angmanye eja ake nye denche nyele krede ake nunchole gbin le baba tamojulo ba nyon le eja ake be meni ame ake wo hejole ni wo hwehwehwe le no mi no hie patamo abatu ametruka tamoko mo to ayo ni hie musule ni ameje mi kokoko shi anyemi me nyele nyebedumi nigbele abati nyeshi tamojulo eja ake nyefele labi jinye keshane bi hu woje nyon lo dumbi bele no ewole nyeka ha wowa tamomene hwele shimo nya ha wo shiakpe ni wo hie akanshi ejake meni wole nyomi ame wo ni meni tro dale nyomi ame tro
Shi Wole aka ni hwane bi ji wo he Wole nye ha wo hia aka ahye ni wo he mokayeli ke somodamale ni wo bu modade fai ni ji yira here mo hia no kamole eja ake nyumo eto wo ha memfu shimo ha yira here mo namo ke chon wo nuncho Yesu Kristo no moni gbo wo igbele koni wo hia kamojio wo jio wo kele ahishile no e Wole nye sheje anye he wo mi ni mo fe mo aha enanyu na ne amoshi tamoboni nye fiole na gbe nga Ahwoi ke ngamoe shi anye mi me wo mi nkpanye fa ake nyele me ni chuoni ye nyete ni ameyo nye no nupa ye nunchole me ni ameyo amechon nyele nye bua me na akpade nche yeso mo mi ya me ni chumole hewo ya ha hejole ahia nyete ni wo mi nkpanye fa anye mi me nye wi anye chon ahejon lo ele nye wo agbeye lo ele ka nye wa me ni yo gbede ele nye to anye twishi nye ha me fe nye kwa ni ahia koni moko ka efon akato efon naja shimonda ne nyenya ipapa fe mo se nye ha anye he ke me fe nye na mi sheda nye solia nye kamfua nye dashi ye no fe no mi ejake ene eji nyumoso mo nani ye Kristo Yesu mi ye nyegbe fan nye kagbe amumole nye kagbe agbale la heguo nye ka ni mfia nye kwa ni no ni hile nye mo anomi nye chi anye hekeja no fe no ni hie efonsu lehe shi hejole nyumole dienje achunye he kra kemoshi ni etonye mumo kenye susuma kenye gbomocho emu ni hwamoko aka hehe ye wo inuncho Yesu Kristo ba bele mi anokwafo oji moni cho nyele ni efe hu anye mi me nye sole anye ha wo hu nye nga anye mi me le fe ke na shomo kronkron mi nka nye nuncho le kitake nye ha aka ne ke wolo ne acho anye mi me le fe onuncho Yesu Kristo dromo le kenya ahishi Thessalonica bi akrɛnkrɛn wolole ina agbene